ngiyala kodwa ngesimo salomsindo uhambe waba khona hey Nkosi yami yayizoka hayi ingani mabathi yalalela kunesimo samaphoyisa phakathi mangibasenalalela amaphoyisa kanjani uhambe sokuthukile la ngakhona uhambe uyabona ukuthi uhambe ngizamile besambe yaqedwa ngalesimo senzile yamizwa uhambe soyasaba kodwa yena cha ayekusimo sokunilaya kodwa manje sekumane kuba nalezino ezikhona wahamba wacingisiswa uyamizwa gogo wahamba kuba namaphepha ahamba yaphuma wahamba namaposti ahamba yaphuma eniyowathola uyamizwa gogo yonke into uyayithola enikhulumayo gogo angazi kanjani into uyayithola Kahle lokutala ngabe kuthatha gogo bayengathili komenzweni. Lokutala bathi makahamba awubona kumele ahambe ayofunda kwenye. Kwaba ukuthi manje abasakwazi ukuse sikhona uhlela ekhona kakhulu. Yebo phela. Wama eqala esikhona uzobonakala. La ekhona uvalele. Yonke into yenze akaphuli. Ayingasakhona ukuthola nje lesana. Isikhabele kumane tholakale lapha khona manje sithole ngoba konke lokunishoyo izinto esizaziyo nedi esingamazi loPixie konke lokunishoyo izinto esizaziyo Yebo umkhulu bari khona umuntu osifazane ngishilo eqaleni khona umuntu osifazane phakathi asibona kahle esifazane loPixie nje asimazi mama mqobi asimazi athi igama lakhe khona phakathi umuntu osifazane asimazi nalokho kwamnqobi asimazi Athi ngishilo ukuthi eqaleni umuntu osifazane okhona yilo ongafuni wena uphumelele uthi mangabe uthenga into wena athi nayo uyayifuna yena ufuna ukukulaya amakhosi bonke akukhulumayo kuyikho asinedi asimqondi loPixie ngoba nomakotwana omfana lo baba wesibili womntwana asimazi ubaba asimiyeke lo Pixie asikhulume ngalo semndeni lo mama asimiyeke sikhulume ngalo lamndeni osemzini asimazi yabona la besihamba khona uma ngiyakuthandaza yangihlupha lento ungazi ngakho phezulu kwento eyisifungo okay njengento lengazuthi inkatho ngoba kuthi lo muntu mangibathi ngiyakhuleka yenza ingazuthi lento kwadamndeni lasibula khona ingazuthi ngogibe njengabantu engazuthi sifukamele into leyinkatho manje mangibathi ngiyandlela kahle uthi lo muntu la imayikhona asithole inkukhu gelekeqe eyikude kodwa le nkukhu ike ihambe ikhulunyiswe njengenkukhu lengathi iyakhulekelwa ekhabo lomntwana ikhulekelwe la kuhlala khona lo mntwana la ikhulekelwa le nkukhu ibe siyayekelwa wathi lo muntu le nkukhu yathi mayikhala kuzakuza iyawukhada lento lesifungo lo mntwana la ngathi uvaleleke khona ngoba kuthi lo mntwana usebhejini njengemntwana lengazi ngabe uyavela aphinza afihlwe ngoba lo muntu uhamba kodwa kusasimo sento eyibuzana manje isho njalo lenkukhu enjani uthi lo muntu asithole ikhude yekude kodwa masikhulekisa singaze sifake ilimazo siphathele kophelemva siphathele emazembe kungazuthi sifunga phezulu kwento leyibheji ngoba uthi lo muntu usilwa nesimo sakhe sekuphila njengomuntu longazuthi manje ingasingamuntu losolethwe ebusuku noma avezwe into yathakusa nithi niyavuka kunomuntu ngaphandle egameni labezizwe ithi lento kodwa sikhulumise isimo sekukumbamba sikhulekele phakathi kwelikhaya lahlala khona usho njalo umuntu ke ngoba lento senze ngathi siyesaba sesibambe inyama usho njalo sesizwa impela
ikhona inkukhu singayithola ekhaya. Singayithola inkukhu ekhaya. umthetho kufuneka belinkonzo ibambile hayi manje Ahlahle silahlekile. asikhona khona Sisendaweni. Mara umnikazi wendawo ukhona mkhulu. ngasho ngalelela langa sicela ukuthi siye ekhaya sifake amalithi ekhaya noma singangena lontweni amelonto kunendaba esemuva nasigubha la kuthi lo muntu sigubha kabi sonke sididekile kunento lesemuva lengasingasifuna ekhaya mbamba nasikanzela lenkinga lomntwana uthi lo muntu lento asilandele ekhaya ngoba yenze isanto lengazuthi yenza amahlanza lo mntwana lokalandelwa lo mntwana lokalandelwa usho njalo manje lento ensingasingabe mama lento siyibusele ekhaya sike siyopinga kahle sisuke ekhaya ngomkhokha usuke ekhaya uthi lo muntu asesike siyopinga ekhaya bese siyalandelela ukuthi siyahamba sifikephi ngoba masibathe siyathandaza la ngibona siyadungana Ngisacela ukubuza ukuthi ngaba into yanini singakhona manje. Nkulu Thina silanda. sho njalo uthi asithandazise elikuthi sithandazise ekhaya lahlala khona lo mntwana kodwa nasithandazisa size sifake simo sento leyinkemba nasithandazise ngathi kubenda ikhale lokhu wasibona bese seyiyekela iyathi mayikhala lenkukhu idzabu kakusa ikhala lenkukhu iyabe ibitha lo mntwana la kakhulu ngoba uthi lo muntu seyento ingathi babamba nyawo labantu bekumele bavele kodwa seyento ingathi labantu babamba nyawo ungathi uthi wena njalo sengaze lento yenza ingazuthi sengavela sebamukele kanti bangamletha phila usho njalo lo muntu qinisile mkhulu vele namanje bayesaba lengane kulethu ngoba sebayazithuthuka sebabukathi maphoyisa bagadiwe ngengane labantwana bafuna kuletha kusana bantwana bangayiletha ngalo lapha babonakale ukuthi yithi esiletha makhala lefuze bayawuletha bangafane bayifede nithi niyafuna ikhansi ngapha Makaphila nje. Sisamngeke siyazwa labo baphathi siyawuzwa ngabo ukuthi siyophuleka nini abathi namanje besinganaphi isikhululeko ngoba sibeka nje umphefumulo. angazenza njalo ngoba njengoba ngibona nje isidumbu ngathi qashesha ngathi asuka la thami ngoba lo muntu uyasaba manje umlele into yogcina mbulele kanti akafuni ukumbulala akafuni ukumbulala njengoba ngibona nje insinda lemali yogcina ngathi uyambulala ngoba sekugcwele yonke indawo Kule nkukhu lezi lesefeni khona inkukhu. uhlambuluke nawe mama wengane Mama mntana uyekele ungahlambuluke. Ngoba ngine indaba ithi khona. Yebo khona ngesizimele sokukhuluma ekhaya. Ukuthi wena awukhulumi. hlambuluka Lana kuvela abalisa abathathu lana bonke akwathandana nabo. Mangiphuma ngiyahamba ngibheke eSwazini, mangibheke eSwazini ngiyawola ngiyangale ngaphesheya. ingane izabulaliswa nguwe ngalokuthula kwakho ungakhuluma khuluma hlambuluka yiwo bathi ngathi nje siqale nginyaka kubamba bambe ngabe kufuneka labathandazi bonke bakubambe bakudlulizise Khona ukukhuluma nawe. lokukhululeka ungahluthuki yabona Ngoba umuntu owathatha abantwana lana yilabo babalamzana babantwana. Abaphikisana ngomntwana. Umuntu ophuma wathatha umntwana. ngoyena zanakushada sifubele inhliziyo yakhe iyahluthuka Akusiwo umuntu ukhulu othathela umntwana. Ungakwazi gogo.
hayi mangabe uyakhuluma ngabe uyanika umkhondo lulu ukuthi umntwana ukuphi uyabazi bake bafika kuye bakhuluma esinye sokuba ngumntwana bakhuluma naye bathi umntwana bazomthatha bakhuluma nje naye bake bakhuluma naye lesimo somntwana lesi into bake bahlala phansi bayikhuluma bafuna umntwana kwakuthi-ke lona ngathi ngicela senze lesiqiniseko ukuthi khona inkukhu yini bese siyahamba phansi siyakhuleka bathi file awulalela ukukhula kulo ngingizwe kahle angikhona ukukhuluma kahle ngithebulekile lento yakho manje seyenza ungathi uflatheliswe nalo mntwana ngizwa amen khona wena uzokuthi na umfuna ungamtholi uyangizwa nasilandela lelihala ungathi singalandela lelihala bese siyalahleka uyangizwa mama kepha lana into lesizoyifuna zofuna umntwana yebo ukuthi umntwana ushonile nako lesingakusho cha yena ushonile noma cha uyangizwa mama ukuphi nendawo usilahlekele angabe kuyasilahlekela uyangizwa mama yebo ethi mane khona lapha singathi hayi cishe manje mina ngisuka ngaye ngobuyona ngithi kepha khona yena lo mntwana ngeke sithi simlandele ukuthi ukuphi ngoba iyasibhida le ndlela uzwile musina ngithi mina ungathi ngafulathelisana nalo mntwana sizothi nasilandela le ndlela yalo mntwana siduke uyangizwa mama bese kungathi sesihambile saya kuphi kubantu einyangene lapha siyovala khona ukuthi nasilandela nomkhondo ungabe samthola lo mntwana uzwile musi nayi indaba ngabe siyayigubha ukuthi ukuphi lapha hleli khona la unyanya khona ngoba ngiyezwa ukuthi khona kula khona nithi mane angikhona ukuthi azingayeli kahle izayo phela sicele mkhulu sicele kanti kubekaya kahle apha siyafika ukuthi lo mntwana kahle bamthethe bawumenzani sicele ke somflathelisana kwezenjani ya anshaye sibidana nje la mhlawumbe ngizokukhombisa umcebisi izingoma bathi ukuthi umntwana ufeyile izingoma manje sengicabanga bathi abafuneka ekhode ezokhala kumele sicabanga ukuthi lapha yimeka sikhulume nomkhulu sisi kodwa kwamcela imhlabelelo ngendlela yokusiyo ukuthi uyisiyo
Wayithanda ingoma yasezweni simhlabele. Simhlabele nje so Ndume yo sikubona ukuphuma nayo. Ngabo ngathi uzanenda. Ithele jaha lela phahle kuphe ekhaya mama ngithi. Yebo. Ngiyamvumela nami. Uthi umoya ngabe sithandaze kuphi? Ekhaya. Sasesifaka likhala safumfutha salandela ukuthi kahle kahle ukuphi umntwana angizwa musa. Kepha manje lento seyithi kuthi ngoba lapha sesiyaduka lapha kuseholweni. Oh, njalo. Siyezwa. Uyathola. Ngiyathola. Angaza benzulo. Le namzana sitwa ngathi singagcina nasegcineni lezibonakaliso abashona nabanjani. Sebenzile Igama kaNkulunkulu. Ukuyonyashela ekhaya kwagogo. Uma nje indlu khona engathi isidudlanyana like mina. Ngakhona ukuthi siyene ekhaya. Ungaphosi maseko vele siye nje manje. Siyiqede le ndaba abantu bakhona. Ejabazi ukuthi usedini kangakanani. Ukuthi sinazo. Zomba ngathi. Kulala nafika khona laba ukhumayo. La nafika khona ngenkathi ngifika nabakhumayo. Lapha sithi khona uma ngabe siyathenga ezibhasini kunjani ngama-transport ngoba abana-transport abangasilekelele. Siye kule kasebhasini siyenze manje siyiqede le ndaba. Kodwa-ke asihambeki sesiyavalelisa la siyahamba nje siye ebhasini senza abakhonisiwe siyabuya sizoyiphethe la. Yiloko mina bengingakucela kugogo ukuthi ibonakaliso ngoba injongo yethu ukuba naso umntwana. Uma abantu asekhaya vele umntwana asambeki sekhaya ihloniphe impondo noma ibonakaliso siyozenza lena sizokhona ukuthi bese siqeda nasesiyabuya. Toza ngiyacela nje ukuba babalekule basilekelele babela izofikele laba abasana bayidinga bahamisa angazi-ke mhlawumbe khona umuntu Jabu ngabe sekhaya uyokhipha lamatafula ekhishini. Ngicela ucime ikhandlela kanje isathatha futhi. Bamtshelile
impahla sihamba nabo Ngicabanga ukuthi asikuphathe vele angithi la sayishizo zalapha yasahamba nini abathi kusethusa Sikia sana. Sikia sana sasendlini. vele okunye kufuna sikuthatha ngazi impepha nayo lephambi igangeni bena sawuhamba nako okunye sakuphatha ngiyacela impepha nomhlaba ingathathwa bomakhosi bazothatha khona inkinga le moto yakhe ayafika ngabe bengithi ufuna ukuhamba nani vele besifisa vele ehambe nathi yabona lokho okwenza ngiyathanda ukuthi ukhona aqophe konke yes hayi imoto izawuqhamuka khona manje ngoba yithatha umntwana esikoleni nje siyabuya so ngena Vakasum Road uvena ngabakasomodi ongena nganothimeni kuqala wehle ngawo kulo mgwaqo straight Mana ye mo- groundini everybody ngale kuyamathuna amadala ye lawa ngale groundini ufuna ahambe straight ngalo amathuna kula aqaleni ahle ngawo umgwaqo straight ishe mathuna ngwazi ke lapha indlela engiyenzeka ngibekise ungena la jakho lamateksi uyabona la kujike khona lo mgwaqo omkhulu yes uvulekile ungena ngawo yes ungena ngawo wehle ungangeni ngalokuqala wehlala ube kufuna pha yes bese uyangena yes Yes. bese somongena kula matshana aceleni ungena kudla ngalo mgwaqo leshona ezokulayela amathuna ngapho uzondlula kuwo mana ke ikhona le ndawo ikhona ifike ithi bekade kwachaza nezibi lapho khona abahambi bokusale nayo abahambi bokugogo kube bozongethela mina bengizothanda ukuthathe ngale yangisihamba imali manje lana manje inkinga ulindele yakhe yabathi ubani owafundisela wephathela ubani wasekhaya azosala nomsiko ngahamba ungakhona ya sakhuluma okay yeah okay shuthi ngizoma na iyazama nosisi okay nasiyabona babukele emakhaya angiphinde ngibingelele igama uDlozi wakamsibi kumkhonto TV njengoba ke mhlambe nje ke ngingazama nje ukuthi ngibiye kancane indaba ke yiyo eyokuthi ke umntwana ke lo owalahleka uRithabile wayelahleka ke ebuye esikoleni wakweseke kuba ukuthi ke akasatholakali ke wecingiwe ke kuzenziwa izinto imizamo ezanyiwe eminingi ilokuzana imizamo ezanyiwe ukuthenini ke atholakala umntwana wamphakathi ke wakuyo le ndawo waphuma waqala ke iganga ucingwa kwapostwa kwenziwa nama poster kwenziwa amatoyitoyo kwavala emgwaqo konke lokho kodwa nje kuze kube manje ke akazange umntwana ke atholakale kodwa nje ngingafuna ukuveza nje ukuthi njengamanje kuyiprofeto nje isikhona ngoba ngeke ngabeka ukuthi ke ngulahlulande ke abalaphi bendabuko nabaprofeti uma ngabe ngibukisisa kahle la ekuthenini ke ba bezobhunga ke kuloludaba bahamba njengamanje khona ke osevezelela ukuthi ngathi ke khona kufuna ngabe ke isiye bakhona ke ekhaya ngenisa sokuthi ke mhlambe uba ukuthi la esigangeni kwenza ukuthi ke uma ngabe sifuna ukuthola ukuthi kahle umntwana ukuphi esihamba ke sibe ngabantu ke abalahlekayo simeni somoya manje ke ingakho kuthiwa ke sikahamba manje ke ekhaya thina njengomkhondo TV njengamanje sizokwazi ukuthi sivaleke imshini yethu sophinde futhi siyonise uma sifika kule yandawo okwenu nje ukuthi nje nihlale nathi sinitshengisa khona bukhoma yonke into izobe yenzeka lapha ya ekuthenini ke nazi ukuthi ke kwahlahle kuqhubekalana igama ngithenga uDlozi wakamsibi kumkhondo TV ake sibonge kwamanje sizobonana nje emva kwemzuzu engengakanani uma sesifikile kule yandawo sophinde futhi sasethapha futhi imshini yethu ngiyabonga Ayo. Yebo ngiyahamba. Neyama yikho kodwa nje izaqhamuka kodwa ngazi kodwa ngazi ukuthi nini ngoba balande abantwana esikoleni. Mina ikhona endlini nedulungela uthatha istaff. hayi zona Ende beyivembe. Ya izongena ngoba inkulu. Songena. Yes. Yes. ubaba sahamba